inshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, by'umwihariko basomyi ba kinyamateka, turabasuhuje. Kristo Yesu akozwe. Ni wa mwanya mwiza mukurikirana ikiganiro cya kinyamateka. Kinyamateka, kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, kikaba imfura mu bitangazamakuru hano mu Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho ibyasohotse muri nimero ya kinyamateka 1891. Uko bisanzwe iki kiganiro muyitegurirwa na Maniragaba Emmanuel, mukakigezwaho na Padiri Rodegard Nigena, umuyobozi wa kinyamateka. Reka tumuhe ikaze maze atubwire bimwe mu biri muri iyi nimero, cyane bigaruka ku nkuru zo mu kwezi kwa 10. Nyakubahwa Padiri, tubahaye ikaze. Turabashimira mwebwe muteze amatwi Radio Mariya Rwanda kugira ngo mushyigikire kinyamateka, muyifashe, muyisome. Ni ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika gifite iyogezabutumwa mu mirimo yacyo, kuko cyamamaza ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Kiliziya, kandi kikagenda gifasha umuntu mu buryo bwari bwo bwose. Muri nimero rero nshya yasohotse mu ijambo ry'ibanze, turasobanurira abasomyi ba kinyamateka ibyerekeye Bikira Mariya, dore ko ukwezi kwa 10 kwahariwe kuzirikana kuri rozari, isengesho tuvuga duha uwo mubyeyi Bikira Mariya icyubahiro. Urashaka kumenya uburyo buboneye bwo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'abatagatifu bose? Naga akajisho kuri page ya 3 ya kinyamateka, nimero 1891, usobanukirwe, uve mu bujiji, utazongera kubeshywa byinshi. Umubyeyi Bikira Mariya rero ni umwamikazi w'abatagatifu bose, byerekeye n'abatagatifu tubizirikana mu kwezi kwa 11. Umubyeyi Bikira Mariya akomeza guherekeza Kiliziya, akomeza kuduherekeza no muri ubu ndetse n'igihe cyose. Ni igihe rero umubyeyi wa Kiliziya bari mu rugendo, aribo twebwe. Kiliziya bari mu isukuriro, roho zo muri purgatori, ndetse na Kiliziya y'abatsinze mu ijuru, abatagatifu. Mwiyogezabutumwa rya Kiliziya rero n'iyobokamana, kinyamateka muri mwaka wa gitumwa nanone ikomeje kwiyemeza kubaherekeza mu rugendo nyobokamana rw'imyaka 3 Kiliziya mu Rwanda yiyemeje gukora. Turimo tugenda tugana ku musozo warwo, aho ku itariki 28 z'ukwa 11 tuzasoreza Ikibeho, tuzirikana muri uyu mwaka wa nyuma ibyerekeranye n'ubwiyunge. N'urugendo rw'imyaka 3, umusemburo w'ubumwe n'ubwiyunge. Twiyemeje gukora urugendo nyobokamana rugiye kumara iyo myaka 3 nyine, dusenga, twivugurura, twiyunga n'Imana n'abavandimwe bacu. Nyuma yo kubaherekeza mu mwaka w'impuhwe z'Imana no mu mwaka wa yubile y'imyaka 100 bakavukire bahawe ubusaserdoti, ubu irimo kugenda inabaherekeza mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ruganisha ku kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri nimero 1890 kinyamateka bafashije kuzirikana insanganyamatsiko igira iti urugendo rw'imyaka 3, umusemburo w'ubumwe n'ubwiyunge, uruhare rw'umugore. Umwanditsi yagaragaje imbaraga z'umugore muri icyo gikorwa cy'ubwiyunge. Kugira ngo ubwiyunge bugerweho koko mu muryango, hari ibintu nka 17 umugore yakubahiriza. Ese urabizi? Page ya 4 n'iya 5 ya kinyamateka, nimero 1890 yabivuye umuzingo. Naho muri iyi nimero 1891 kinyamateka irabafasha kuzirikana insanganyamatsiko igira iti urugendo rw'imyaka 3, umusemburo w'ubumwe n'ubwiyunge, uruhare rw'umugabo. Umwanditsi aragaragaza uruhare rw'umugabo muri iki gikorwa cy'ubwiyunge. Kugira ngo ubwiyunge bugerweho koko mu muryango, hari nk'ibintu nka 15 umugabo yakubahiriza. Umugabo mwiza, umugabo nyamugabo, n'umugabo umeze ute? Yakubahiriza iki? Ese ibyo urabizi? Page ya 4 n'iya 5 ya kinyamateka, nimero 1891 yabivuye imuzingo. Kinyamateka kandi ikomeje kubafasha kwitegura icyumweru mu isengesho ryo mu muryango remezo rya Lectio Divina. Ese waruzi icyo Papa yifuza muri uku kwezi? Nzasenga nte muri uku kwezi? Ibyo urabimenya muri iyi nimero. Kinyamateka ikomeje no guhugura abasomyi bayo
mu nyigisho za kiliziya. Muri iyi nimero 1891 iranabasobanurira ibyerekeranye n'ukuntu Papa Francisco yashyize abandi bahire barindwi mu rwego rw'abatagatifu. Ese abatagatifu wabo bazi? Bigenda bite iyo bashyira umuntu mu rwego rw'abatagatifu? Ese wabimenya ute udasomye kinyamateka nimero 1891? Byahe byokajya ntucikwe. Kinyamateka kandi igaruka ku makuru anyuranye hirya no hino mu gihugu, ikatubwira ku makuru ya kiliziya hirya no hino mu madiyoseze. Muri nimero 1891 hari amakuru atandukanye. Reka padiri atubwire ayo makuru ayariyo. Mwakoze. Mu makuru rero atandukanye, amakuru yo mu rwego rw'igihugu, amakuru ya kiliziya ndetse no mu madiyoseze, kinyamateka yabakurikiraniye amakuru yo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, aho Madame Louise Mushikiwabo yatorewe kuba umunyamabanga w'uwo muryango. Abagize uwo muryango bamwitezeho ibiki? Wese abizeza ibiki? Wabisanga ku rupapuro rwa mbere n'urwa gatandatu rwa kinyamateka nimero 1891. Kinyamateka kandi yanabakurikiraniye ibyerekeye itangizwa ry'umwaka w'ubucamanza. Ishusho y'ubucamanza mu Rwanda ihagaze ite? Hasabwa iki? Kinyamateka nimero 1891 ku rupapuro rwa 14 yabivuye muzingo. Mu madiyoseze atandukanye, kinyamateka yabakurikiraniye ibyabereye mu muryango wa Parotini, ibyabereye muri diyoseze ya Ruhengeri, ibyabereye Kibungo, ibyabereye ku Nyundo ndetse n'i Kigali. Abayobozi bakuru b'umuryango wa Parotini bakoreye inama yabo mu Rwanda, maze bishimira abanyarwanda kandi bumva ko n'abanyamahanga igihe kigeze bakaba baza kwigira ku Rwanda. Ese ubutumwa bwatanzwe ni ubuhe? Wabyisomera ku rupapuro rwa mbere n'urwa gatatu rwa kinyamateka nimero 1891. Mu Ruhengeri, kinyamateka yabakurikiraniye iby'ihuriro ry'abagize inshuti z'umunyanazareti. Bahamagariwe kugaragaza isura ya Yezu Kristo. Bazajya babigenza bate? Ibindi babwiwe ni ibiki? Byisomere muri kinyamateka nimero 1891. Mu Ruhengeri kandi, ishuri rya Groupe Scolaire Nemba ya mbere ryijije Mutagatifu Vicenti wa Paulo umurinzi wabo. Byari byifashe bite? Ubutumwa bwahatangiwe n'ubuhe? Kinyamateka nimero 1891 yabivuye imuzingo. Kinyamateka kandi yanyarukiye Ikibungo muri seminari nto yitiriwe Mutagatifu Kizito Irizaza. Bari bari muri yubile y'imyaka 50 iyo seminari ibayeho. I Kigali muri paruwasi ya Kabuga naho kinyamateka yarahanyarukiye. Iyo wamaze kumenya ibanga ry'impuhwe z'Imana ntushobora kuriceceka. Ibyo Padiri Romuald yabitangarije abari bateraniye i Kabuga mu ihuriro ry'abagize umuryango wa Parotini. Ibindi byaranze uwo munsi se urabizi? Byahe byokajya. Soma kinyamateka nimero 1891 irakushijura kandi irabikumenyesha. Ku Nyundo, kinyamateka yabakurikiraniye iby'itahwa rya kiliziya ya paruwasi Stella Maris ya Gisenyi. Byagenze bite? Ubutumwa bwatanzwe n'ubuhe? Aho hose rero kinyamateka yabakurikiraniye izo nkuru irabashishikariza kuzisoma no kumva ubutumwa buba bwaragiye butangwa hirya no hino. Mutagatifu wa Yesu, tushie
kwandikirwa inkuru zijyanye n'ubuzima. Reka padiri atubwire inkuru zijyanye n'ubuzima dufite muri iyi nimero. Murakoze. Kinyamateka rero yita ku buzima ubwo ari bwo bwose, ubwa roho uko twabonye mwegezabutumwa, mwiyobokamana, ndetse no mu buzima busanzwe, ibungabunga ubuzima, ibungabunga imibereho y'abantu. Kinyamateka rero ikangurira abantu kumenya ibyerekeye ubwishingizi. Abantu bakagira ubwishingizi hirya no hino. Turabakangurira rero ubwishingizi butangwa na Sorasi, ingabo y'amahina. Muri nimero ziheruka, Kinyamateka yabasobanuriye ibyerekeye ubwishingizi bw'inkongi, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ubuvuzi, ubwishingizi bw'ubwikorezi, ubwishingizi bw'impanuka zangiza umubiri, ndetse ikongera ikagaruka ku bwishingizi bugenda bugaruka kenshi nk'ubwishingizi bw'ibinyabiziga. Kinyamateka rero irakangurira abasomyi bayo ibyerekeye Sorasi n'ibikorwa byayo muri uyu mwaka wose. Muyigane ntizabatenguha. Soma Kinyamateka nimero 891 usobanukirwe ibyerekeye ubwishingizi bwitwa Medipra. Kinyamateka kandi ibafitiye inkuru igaragaza ukuntu iburera mu Ruhengeri imyumvire ikiri hasi ku byerekeye imirire, bityo bikaba intandaro y'igwingira ry'abana. Kinyamateka irabwira abasomyi bayo n'abakunzi bayo icyo wamenya ku ndwara yo kuvura gukabije kw'amaraso, ngo iyo ndwara yica abantu benshi. Abantu rero bagomba kurushaho kwita ku buzima, kuko ubuzima ni isoko y'imibereho myiza. Soma rero Kinyamateka nimero 891 ubimenye neza, usobanukirwe, uve mu bujiji, hato utazagwingira uzize kudasoma kwawe Kinyamateka. Si ubuzima gusa rero Kinyamateka ivuga, inavuga n'ibyerekeye n'uburezi ndetse n'umuco. Muri nimero 891 Kinyamateka ibahishiyemo inkuru ebyiri. Iya mbere nivuga imyaka 50. Imyaka 50 irashize ishuri rya nyina wa Jambo Ikibeho riteza imbere uburezi. Naho mu Ruhengeri groupe scolaire Busogo irasabwa gukomeza kuba intangarugero. Soma Kinyamateka nimero 891 urupapuro rwa 2 umenye ubutumwa bwahatangirwaga nuko ibirori byabaga byifashe, byagendaga bite. Soma rero Kinyamateka usobanukirwe. Uburezi n'umuco uretse ubuzima, Kinyamateka yita no ku butabera n'amahoro ndetse no ku bikorwa bya Caritas. Kinyamateka irabagezaho inkuru ivuga ukuntu abafashijwe na Caritas cyangwa abo Caritas yazahuye bifuza kuyitura. Ese abo nabahe, bimeze bite? Soma Kinyamateka nimero 891 umenye byinshi byerekeye uko kwitura. Andi makuru yerekeranye n'ubutabera n'amahoro natubwira ko ikoranabuhanga rishya rigiye kwifashishwa mu kugaragaza ahari ibibazo mu nkiko. Kinyamateka nimero 891 yabivuye muzingo ku rupapuro rwa 6. Mu bukungu n'iterambere, Kinyamateka iragaragariza abasomyi bayo inkuru ivuga ko hagiye gufashwa abakora urwagwa butunda mu kwiteza imbere. Indi nkuru ni igaragaza ukuntu mu Rwanda, uko u Rwanda rugenda rutera imbere, ari nako ikoranabuhanga rigenda ritera imbere mu gutwara abantu. Umuryango w'urubyiruko witiriwe Karoli Rwanga AGSR mu iterambere wahuguye urubyiruko rusaga 400. Izo nkuru zose Kinyamateka nimero 891 yarazibacukumburiye. Injira mu ruhando rw'iterambere usoma Kinyamateka irakujije. Yes,
kinyamateka kandi idufitiye amakuru hirya no hino, cyane cyane ibyo tuzi mu rurimi rw'igifaransa supplementum, tukagira urubuga rw'abasomyi, abatwandikiye, ndetse n'amakuru ajyanye n'utuntu n'utundi. Muri nimero 1891 kandi hari n'urubuga rw'imikino. Reka Padiri aducire ku mayange amwe ku makuru dusanga muri izo ngingo nkuru. Muri iyi nimero rero 1891 kinyamateka irabagezaho itangazo ry'inama y'abepiskopi gatolika rishishikariza abakristo kurengera ubuzima bw'umwana kuva gisamwa no kwamagana icyaha cyo gukuramo inda ku bushake. Ikindi tubabwira nuko abanyarunaba mu Ruhengeri nabo baratwandikiye batumenyesha uburyo batashye amacumbi y'abapadiri babo. Byagenze bite? Ntiwabimenya udasomye kinyamateka nimero 1891. Byisome rero ujijuke maze bitume umenya uko ahandi bakora, ube wanabigiraho. Abasomyi kandi bakomeza badusanga bakatubwira byinshi. Kinyamateka yifatanyije n'abagize imiryango ya Action Katolika n'indi miryango mishya yitangira ubutumwa iri muri Arkidiocese ya Kigali muri forum yabo. Ese waruzi imiryango ikorera muri Kiliziya Gatolika yibaruje i Kigali uzi uko ingana, ikora ibiki? Ese muri uyu mwaka yakoze ibiki? Padiri ati imiryango ya Action Katolika ni ipfundo ry'iyogeza butumwa. Ubwo butumwa rero tusanga muri iyi nimero 1891. Mu tuntu n'utundi kinyamateka nimero 1891 irabagezaho ibyerekeranye n'ubutumwa nyir'ubutungane Papa Francisco yageneye umunsi mpuzamahanga w'iyogeza butumwa 2018 bitaga ku rubyiruko, kuko bari no muri sinode yabateganyirijwe kuzirikana ku butumwa bw'urubyiruko ndetse n'umuhamagaro. Ibindi wabisoma muri kinyamateka. Ku rupapuro rwa nyuma urubuga rw'imikino n'imyidagaduro, kinyamateka igenda ibagezaho uko byifashe muri urwo rubuga rw'imikino ndetse n'imyidagaduro. Irabagezaho muri iyi nimero ukuntu amakipe 3 yihariye ibikombe 2017 na 2018. Ese ayo makipe urayazi? Egera kinyamateka ibigusobanurire. Ku rupapuro rwayo rwa nyuma rero wasanga uko byari bimeze ndetse n'ayo makipe ukayamenya, ukayafana ubizi, ukayashyigikira ubizi. Kinyamateka rero ni yanyu, kinyamateka ni yacu. Kinyamateka tuyishyigikire. Tuzirikane ko muri uku kwezi ari ukwezi ko gushyigikira kinyamateka mu ituro ryagenewe kinyamateka mu kuyifasha mu yogeza butumwa. Biba ku cyumweru gikurikira umunsi w'abatagatifu bose. Muri uyu mwaka bikazaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11. Muzayishyigikire rero mu ituro muzagenera kinyamateka. Gura kinyamateka, gwiza abasomyi muri bagenzi bawe. Kinyamateka irajijura kandi ikagwiza muri bose ibitekerezo n'imigenzo ya Gikristo. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, by'umwihariko basomye ba kinyamateka, murumva ko inkuru ziri muri iyi nimero 1891 ni inkuru ziryoshye, inkuru zishimishije. Reka Padiri adufashe noneho aturangire aho twasanga kinyamateka. Ku basanzwe bafite ifatabuguzi yongere twibutsa aho tuyisanga, ku badafite ifatabuguzi kandi bakaba bashaka kuba bafata ifatabuguzi nabo adufashe kumenya aho twayisanga. Padiri, inimero twayisanga he? Murakoze. Iyi nimero tuyisanga mu icapiro, aho icapiro rikorera kuri Paroti Presse Igikondo.
ndetse tukanayisanga hirya no hino mu madiyoseze, kuko abafite ifatabuguzi tuboherereza kinyamateka hirya no hino mu maparuwasi yabo, muri karitasi, mu busugire bw'ingo. Ni ukuvuga ngo muri buri paruwase kinyamateka irahagera. Niyo mpamvu rero tubashishikariza kugira ngo uko uyibonye ujye uyisoma, ujye uyirambura, urebe ibyanditsemo uko tuba twayibabwiye, noneho uyiratire abandi, noneho mwese mwihutire gufata iyo fatabuguzi. Ni amafaranga 5,000 umwaka wose kuva igihe utangiriye, cyangwa ukatuma nimero imwe aba ari amafaranga 500. Aho rero wayishakira wayibona, watuma, wahamagara kuri telefone, wakwandika, wajya ku rubuga rwa kinyamateka, urubuga rwa interinete. Ibyo byose bigenda bigaragara hirya no hino. Ahandi tuyibona ni muri librori Urumuri, hariya hafatanye na kiliziya ya Paroisse Sainte Famille, ndetse na librori iteganye na Paroisse Regina Pacis Remera, naho wahabona kinyamateka zitangwa. Kandi muri ku kwezi mwibuke ko ari igihe gikomeye cyane cyo kugira ngo twongere tuzikane ifatabuguzi, cyane cyane babandi bagiye bafata ifatabuguzi. No kubizirikana kugira ngo twongere turebe ese kinyamateka twafashe tuyisoma gute, idufasha ibiki, tuyitezeho iki. Kinyamateka rero irabashimira, inabasaba yuko mwakomeza kuyikunda, gukunda gusoma, ndetse no gukomeza gufata ifatabuguzi murifatira n'abandi. Abarifashe nabo birinde kuraranya, bishyure vuba vuba, abatararifata barifate. Rwose uko muzadukenera mukaduhamagara, mukaturya kara, tuzajya tubageraho kugira ngo tubafashe, tubagezeho izo nyandiko za kinyamateka. Ndetse no ku rubuga rwayo kwa interinete www.kinyamateka.net tubagezaho nk'incamake mukayibona, tubagezaho n'izindi nkuru nyinshi tudashyira ku nyandiko mu kinyamakuru ariko ziri kuri website. Mwajya rero muzisoma, mukadufasha, mukadushyigikira, kuko iyo gezabutumwa rigomba gukorwa, tukamenyesha abantu ubuzima bwabo, tukabafasha, noneho bagasoma kandi bakajijuka. Burya usanga abantu bibaza ngo amahugurwa, kinyamateka irahugura, kinyamateka irajijura, yaba ari mu nyigisho nyobokamana, mu nyigisho za kiliziya. Buri gihe kinyamateka bafitiye icyo ibahuguraho. Ni muyigane rero, ni muyisome, muyisomeshe. Ikindi turabashimirira by'umwihariko Sorasi yiyemeje gukorana nayo muri uyu mwaka. Muyimenye, muyigane, mwishinganishe, aho hose habafasha kugira ngo na bwa buzima butere imbere. Murakoze. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, by'umwihariko basomye bakinyamateka, ngira ngo mwiyumviye uburyo ki nimero 1891 ya kinyamateka iryoshye yasohotse, turesanga ku isoko aho dusanzwe tuyisanga. Reka tubararikire kuyisoma ndetse no gukomeza kuyisomera abandi, maze ubutumwa burimo bukomeze budufashe mu iterambere ryacu rya buri munsi, ryaba irya roho ndetse n'iryo ku mubiri. Reka duhinira aha, tuzasubire ubutaha nk'uko busanzwe. Iki kiganiro mugitegurirwa nanjye Maniragaba Emmanuel ku bufatanye na Padiri Rodegard Nigena, umuyobozi wa kinyamateka. Murakoze cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda. Mwamikazi wa Kibeho udusabire.